جبر روشا سوریه یا خراب ولاتین تمندریج جکال و پیران روزانه به صدمین کریزن جور بجور دبن قربانی و جیانا خواجه دست ددن. ریفبریا دسته گشتی یه پزیشکا شرعی یا سبرژیما اسد و روژا یکشمی را گهاند. کون آوندن پزیشکا شرعی روزانه پیرمیره که دمالی خوده جبر کو بتنی مانه جیانا خوش دستایید بینن. ریفبریا دسته گشتی یه پزیشکا شرعی یا سبرژیما اسد و روژا یکشمی را گهاند. کون آوندن پزیشکا شرعی روزانه پیرمیره که دمالی خوده جبر کو بتنی مانه جیانا خوش دستایید بینن و بهتری آوان پارێزگا حەلەبێنە. کو سەدەما ژیان دەستدانا بهتری آوان کەسان bi krîzê dilin. Rêveberiya navbûrî serbar kir ku sedema wan krîzê dil ji ber rewşa wan ya derûnî ye. Ku piraniya wan bi tena xwe di malê xwe de mane û bi taybet ku zarokên wan ji ber leşkeriya neçar ji gelek aliyan ve berê xwedane derveyî welat û penaber bûne û ew kaliyên ku rastî wan krîza tên temenê wan derdora 6 salî ne. Her wiha hejmarek ji wan ji ber tewanan ji aliyê grûpên cuda de dibin qurbanî di encamê de jiyana xwe ji dest didin. Li gorî lêkolînan hatiye xuyakirin ku hejmarek ji kalan ji ber hin rewşên derûnî û rewşa şer li Sûriyê jî bi xwe jiyana xwe ji dest didin. Piştî sala 2011 û destpêkirina şoreşa Sûriyê û bi hezaran xelkê Sûriyê ji ber rewşa xerab û şer û pevçûnan û ji ber leşkeriya neçar ji gelek aliyan ve bi sed hezaran ji xelkê Sûriyê berfdeverên aram ve çûn û li welatê cîhanê penaber bûn ku bêhteriya wan ji nifşê ciwanin û ji ber wê yekê bêhteriya malbatan hatin belavkirin û nexweşiyên derûnî li cem zarok û ciwan û kalan durist dibin.